Oho kluno tongona ja uporo azonhengbo. Ati pagbe susu gege. Na oweta dondonu ogbeton lole. Yeni so dua dodo mime. Boso gomi fla na azonhengbo mi ton pata. Wendagbe Jesu Christi ton he Joanu kan ota titan afo titan. Edodo ledo to wawe wenuwe oholo koti. Oholo koti po chiwe yewe po. Oholo we chiwe yewe. Sam lesi owe ota kanwe kwa ton nukun awe afoko. Edodo ledo. Edo oho eton hlan. Boso hen azon ye ton bona ye. Boso gule ye son busudo ye ton me. Owe yewe gan jelemi aton. Ota titan afowe awe. Wenenuwe okluno do hlan mi do. Rie komo dagbe. Na nyena hen hoshe yawu na do basi. Owe yewe gan Isaiah ton. Ota kande foton afo awo do je wuro po. Na le jikunpo oken jikunpo no son olomewa. Bo maso no le godo fine. Shiba bo eno ren ayi banyon. Bo sono ren onu jegbonu. Bo sono bligo na enido na nukun jidoto. Bodo ndudu na nduto. Mokedewe ohoshe he tonson onushe nante. E ma le goa de agba. Shiba ena detana onuhe nyendro ena wadagbe to onuhe menyendro ehlante. Wendagbe Jesu Christi ton he Matthew kan otakonu kwene afogban aton. Olonpo aigba po na juwai. Shiba ohoshe le manto na juwai. Sam lesi owe otakbanu kun aton afo ene. Na oho kuno ton dro. Azon eton lekpo weye wato nubome. Exodus sisi owe ota foton. Afo kwaton nukun lopoto. Ewo sodomo. Hiena isokwe do tuntu aihlan ogbedide okruno chiwe yewe tweton. Bonaso wa ene hejro to nukun ton leme. Bona nonna otohlan gbedide eton le. Bona pa isendo ayeton lego. Nyemana yi dekpepe azon le tondo go egba. Ehe nye ko yido Egyptine lego. Na nye okluno rien zongbona wewe. Howe wenle otaene afoko doje konukun awe. Ovishe no tekmo ohoshe tunto tue ayi do ohoshe go. Adike ye ton sonukun to ejiblo. Ye wulato ayi ha to sheshen. Na ogbewe enyina yehe di mon le. Podo gangan ni no hlan agbasalan lekpo. Ma wu yilo mina awu mimion. Mi bo so gona oho eton kede na fligo hunhun mi tonton. Owe deteran mi ton otagban afo ko eweropo. Ni yilo olonpo ayigba po na do de kunu do miji to egbe do nyenkoze ogbepo okupo lo po odehodo lo po do nukontowe. Ene utu de ogbe na rieni do gan riepo okun to epo. Exodus sisi owe otakonukun aton afo kwa tonto. Mi ule bonato okluno jiwe ewe mi ton losin. Ewo bonaso non dona ndudu towe po osinto epo. Nyen bonaso de awutuzon son blabla towe me. Wendagbe Jesu Christi ton he Matthew kan. Ota wulo po afogban ewe awe do jegban. Mi wade mi re to tu klaje boye do agban pikpe nan le. Nyena so na gboje mi izegeshe do okomiton na mini sokpon pikpon she na homemiono podo ayiha wiweno wenye. Mina so mo gboje han alindo miton le na segeshe boawu agbanche so fua. Owe yewe gan Isaiah ton otakande afo gban eweropo doje gban nukun lopoto. Eto kunkun na mere nushikona le. Boso do kunkun eji na ewohe mando kunkun le. Yedo onuna shikona dekpele yokpo sunule na jai gbidi shigba mere no tekpo okluno le na vokunkun yeton jirado yena yawa do he aga di akun
Yena dowezun onu mana jiko na e. Yena zizonli bo mana nyonu jiko. Owe malakitun ota ene afwawe. Shiba klan mire dibusi oyin shelewe owe ododo ton nanze po azonhengbokpo to awa eton leme. Mi ule bonanso jegbonu yi boso to sajrodi onivu akpo metonle. Owe sam ton lo ota kanwe ko aton afo ban aton nukunwe. Reye jegbonu po fataka po sikakpo. Aridato de pepe mantinto wendo ye ton leme. Owe detelomi ton otagbanu kuenne afochan weto. Monse boso nyi owe kanton meho wenuena eku. Nou pointon mansou zingba mon ronron eton manso nyi de kboba. Owe Joshua ton otawiene afowulokpo. Edodo ledo che divie nyenti ronron to egbe dile nyente to azan egbe monse domirlan dile ronron che te wenenu yedo monwe ronron che te divie na wan podo nando tonyi podo nando wakwegbe. Owe sam ton otakanwe konu pointon afotitando di aton dona okluno ria irache. Mi sokpa onyiwi weton mi wono eti to hoshemele kpoemi. Dona okluno ria irache awon dagbe eton le blo. Mere dro nyando to ele kpo nawe. Mere rianzon to ele kpo gbo. Mere fli ogbe toe son odome. Mere yi dagbe wanyin kpo leblanu bibo po do shion o jegba kunawe. Mere yi onu dagbe le do pe kona onu toe. Somon bo ovu to ejeyoyo taidi akunlo. Owe samle ton otakan we wulokpo. E woke sian yinto fi wiwra gigo gan ton me. Nanon oye gan ho nugo totonglo. Nyena dogbon okluno ton dali. E wowe fi beta do she bodo fi gangan she. Jiwe ewe she. E wo go enye do tudo. Na ena dewe son omon he wuto ton me. Bodo son azon he hume sudome. Ena yawa eton le shon ojiwe. Bodo twa wa eton le glowe riena non din fi beta dote. Nugbo eton we awo enu de po gaglokpo. Rie manahanu na nu to buto zome. Kavi na oga reto zonlizi to kle. Kavi na azon yankan rezi zonli to zinvlume. Kavi na rusudo reto me vato kle. Foton na jai to adato eme. Foton awo to adusilo to eme. Shigba e manawa dali to egba. Nou kontu e kede we rie na do kon. Bo somon ale menyan kan leton. Na rie okluno e we fi beta doche. Rie koyi gigogan do basi fini non twe. O nyande pepe mana je ojiwe. Mwanzo nyankande pepe mana wako hotwe dali. Ena na she angeli eton le to jiwe. Nando kulawe to ali hotwe le poji. Yena zewe doaga to aloye tome. Na rie ni ka agba foto ozango. Rie na tuafo kini po lokpa poji. Kini ovu po lia poji we rie na gon tuafo to eglo. Na ekoze o wanyi etondo kowe. Ene utuwe nye na hule. Nye na ze doaga. Na ewo nyon onishe utu. Ewo na dakwa yiromi. Nye na sosye. Nye na ti ekpo to tuklame. Nye na hule bo sok bogbene. Ogbega we nye na do pekone. Bo so do hule gan shihie. Owe yewe gan Isaiah ton. Otakande trokpo afwene. Yedo kakado je nyoho me miton. Nye lowe. Yedo kakado je owame. Nye na zemi. Nye ko basi. Nye na so sianli. Nugbo nye na ze. Bonan so hulengan. Owe sam leton. Otakanwe wiawe. Afo wiawe loje wiene to. Dodo non ton kun taidi oteti. Bona sorin taidi kedali le baloniton. Yu omehe nyi dido to okwe okluno tomele na ton kunto okpa jiwe we mi ton tome.
Yena to sinse henje gbonua to nyon home. Yena dosin bosoko. Owe yewe gan Isaiah ton otakande ko ewe awe. Afo wulo poto. Oklu nonano de ane we poponu. Boso pe kona aiha tue to fi huhu. Boso ren ohu tue dojo. Riena so tairi. Chikpa re ye husina. Bodo di odoto sisa re osienton manoku. Owe sam le ton otaiton ene. Afo chanwe. Nyena mlanyi bo damlo jijo ome. Na ria oklunon. Do pokede we remisian mahanu. Owe samle ton otakande afo awe todo dia tonton. E remi diage son odo viva tome. Son ogbome. E yi afo shedo awianji. Boso ren son li shelodo. E yo ran yoyo dedo nu sheme. O ran pikpa ton ranchiwe ewe miton. Owe yewe gan Isaiah ton. Otakande foton nu kwanwe. Afo ko ewe awe to. Doje ko ewe ropo to. Nyen ko mwali ho eton. Nyena so rien zongbone. Nyena di anenga. Bo so rien ho me mye gona ede. Bodo do awubla to eton lede. Nyewe dasi se nu floton. Jijoho hlan ewo mere to aganu. Bodo hlan ewo heti to yakewe okunodo. Nyena so rien zongbone. To Kristi me fligo ti na mi dogbon ogbe Jesu Kristi ton lo dali. Eyin domlo mi dekun na bodo jijide do o mere Kristi yin lo me. Mi na mo azon hen gbo mi ton yi patapata mi bo so yi se. Episteli Paul ton hlan Galatin le o ta ton. Afo wi aton. Kristi ko fli mi go son de rodo o sen tome. Me relezun me rode dode to o temi tome. Na ye ko wlen do me rode do we o me de pepe he ye soplado atingo. Owe yewe gan Isaiah ton. O takande wi aton. Afo ene todo di atonto. Nungbo, e wako hen awubla miton. E koze nu kumbia miton yi. Kancho, mi chledi o meriho. Di o meye linu to chiwe ye wede. Bo, ye so bia nu kuna. Shigba, ye hu nui na nyando miton. Ye so bla nui na nyankan miton. Hiho jijo o miton ton tin to eji. Bodo, hiho eton we ye yi do rien son bonan mi. Wendagbe Jesu Kristi ton he Matthew kan o ta chanton. Afo foton nu kundo po do je foton nu kwanwe. Wenwena ezunwe jayi ye ren susu meke do legba le ton waide. E so yi o hodo nyan igbo le je gbonu. Bo so ren azon bona azon tonon lekpo. Na ere ye dogbon onu Isaiah yewe ganton me ni do di. Do e wolo su koze mando gan miton le. Bo so ren azon miton le. Episteli titan pitaton nan gbeto lekpo ota awe. Afokonu kwene. Mere e wolo su yi agbasa ede ton. Do renyando miton. To atinji na mire koku hlan nyando nido ti to gbe. Hlan ododo. Bon baka mere ton dali rien zongbona mi. Episteli titan johanu ton nan gbeto lekpo ota ton. Afo chanton. E woke wanyan legba de joson. Na legba ko wanyan son wewewenu. Na wutuwe ovichiwe we ton so awuhia. Na imido gba azon legba ton sudo. Ni inwe na mido. Yewe zon Jesu Kristi ton e gona azon engbo. Gege atija usukbo. Monkele to egbe e ma jiyo. E ma so de nu kunson migo. E dro na mi azon engbo miton. Mi bo so mwa iha miton nie. Wendagbe Jesu Kristi ton he luku kan o ta ene. Afo ko ewe awe do je ko ewe rokpo.
gbigbo okluno ton tin to jie na eko sa mi sisa na mi nando do yewe ho wenda gbe ton klan wa monole wutu ewo ko domi klan nando la de do te to klan menglono bodo mimo nukunu ton klan nukun ton non le nando de ye ble awuna le do jemede kan jijeme nando la okwe alokeyi okluno ton wenda gbe Jesu Kristi ton he Matthew kan ota ene afokonu kwanton lo je konu kwene Jesu so zizon li ledo Galili lokpope eto o mekplonto synagogue eton leme boto yewe ho wenda gbe aholu ton do eto azon nkonko po mando gankoko po hengbo to gbeto le shinshin linie ton so di ledo sili alokpe ye so rin azon to le po redo azon mandi azon le waide mere awudo fiele mere do le gbale podo ye re huntadule po mere to awuku zon jele po e so rin zon bona ye wenda gbe Jesu Kristi ton reluku kan otaton afofoton shigba hu mo lili to yi gbon ewo ton dali ledo pe agunda hole so wa pli dopo nando si ho eton podo nando yi renje gangan son lamema sien eton leme wenda gbe Jesu Kristi ton he Matthew kan ota foton afo gban loje afo gban nukuno poto agunda hole so wa ede ye kpo se kuno le kpo nukun tono le nbo peno le klebe satole po o mesusu devo le kpo ye zron ye dai to afo etongo eso hian zongbona ye somo bo avovo agunda holo wenwena ye mo nbo peno le to hodo klebe satole je gangan bo nukun tono le numo ye kpagigo no jiwe yewe Israeliton wenda gbe Jesu Kristi ton he Matthew kan ota cheni afogban aton Jesu so zizonli yi oto daho po gbeta le pome eto me planto synagogue ye ton leme bo soto yewe ho wenda gbe aholdu ton do eto awutu zon le po oku zon le po hengbo to gbeto le shinshin wenda gbe Jesu Kristi ton he malku kan otaton afo kwa tonto loje kan de nu kwanwe podo na wede hetindo zenti hun to okwe wiawe bodu oya nu susu ton son bokonon sususi bokozan nu hetindo le po bo e ma kontene shigba boto nyiran do nu konjanwe wenena eselini Jesu ton egbungodo wa to akume bodo alo awetongo na edomo nyengbeso gan do alo awetongo yena hemije gangan afodo poneji asisa ohun etonton hu eso nwe to edemendo ye rian songbo nemi to afodo poneji Jesu nwe do hihonde ton son emigo eso lego to agunda holome bodomo menu e do alo awushego nu planto ton le sodo klendomo hiye mo gbeto le to fion we po sodomo menu e do alo goe eso pon le do nando mo mere wa onuhe shigba na we loto obupo siso pome le enyo onuhe ye wa to eme ewa bo jeklo to nu kon eton bodo nugbo le pone eso do klendo ovionu yi setwe hwenwe je gangan yi jijo home bo son no gangan son ason to eme le eto didodo to nume we ye wa son ohwe ogan synagogue ton gbe domo ovionu twe ko ku etewe yeso to tukla do me planto namba shigba Jesu ma wula oho he
yedo dorlan au grand synagogue ton lodomon adi bublo yi se chokede e ma so dike na mede pepe ni hodwe adavo Peter po Jacob po Johan no fi sunu Jacob ton po yeso wa je ohwe au grand synagogue ton gbe bokun singidi po ometo avivi bo soto awubla susu lekpo wenwena ebi ohwegbe edorlan yedo ete utuwe mito akwado bo soto avivi ovinyon lo makuba shigba amlonwe edo yesoto vivle ko shigba ewo wenwena enya oye o mekpo jegbonu eyi oto po ono ovinyon lo ton po ye mere to edele kpo bobio ofire ovinyon lo mlan ite eso rien alona ovinyon lo bo dorlendo talita kumi retadena ni ovinyon nyen dorlan we fon to afodo poneji ovinyon lo so fon bo to son yisi na eyin ovi ohwe wi awe meton avoso voye talala wenagbe Jesu Kristi ton heluku kan otachanwe afowuropo doje fotonu kunwe eso ajo to ayiwon tongbe ebio oto da hodeme heye no yo naini nu ponto eton le yi po epo po agunda hodepo wenwena eso ton sekpo je hongbo oto da holo ton doa yego yeze me kuku de jegbonuja fi sun dopo ono etonton eso basi asuchiosi peto susu oto da holo meton sorti to ede wenwena okluno mwe leblanu etonwe eso dorlen domon aso via viblo eso wa bo doa lo akpoti logo mereze lo cité chudu esodomo ovisun yendorlan we fon mereku so foncian bo so che hodo eso jure han ono eton obuso je o mepoji ye soto kigo pana jiwe ewe domo yewe ganda hode fonto mime podo jiwe ewe kodra o me eton lekun podo lini regbon ewo ton dali to didi to jude peteme po agbegbe lekpoji ati ledo lekpo wenagbe Jesu Kristi ton heluku kan otaene afokande wenwena ohwe to ohoyi ye heme retindo awutu heto azonmandi azonjel de lekplan ye wa ede edwalo yeji dokpo bo sorin yeje gangan wendagbe Jesu Kristi ton heluku kan otatropo afofotonu kunwe loje afoko eweropo eso jete bo yepo bo site to ofiso gbede po agundaho nu konto eton lekpo po osoha omesusu ton po son jude lekpo son Jerusalem podo son okuwaji tileton podo Sidoni ton po hewa nando se ohoto onu eton podo nando yi azon hengbona son azon yeton leme podo ye he mon awufi esa gbon bigboma wele si eso rien son gbona ye agunlekpo so di nando do alo ego na hiron to titon son ego eso rien son gbona ye mekpo wendagbe Jesu Kristi ton rejoanu kan ota chanton afogban ewe awe loje gban ewe ropo ene wutu Jesu domo wenwena mikoze ovigbe toton daga wenenue mina nyue do nyewe ewolo na nyema wa nude na de shigba le otoshe plomido wenyento onu heledo ewo mehe domi hlan tinto de otolo ma jo nyero podo ba na nyento onu heyin home hunhun hen lewa
to ekpokonu. Wenda gbe Jésus Christi ton he Matthieu kan o ta chanton afo aton loje awo. Wenwena eso bio Capernaum mime me kan ko wangande wa eto vevene bodomon okluno devi she mlan to kwegbe boto awuku zunje to awufi esa metrala eso doklendo nyina wa hianzon gbone me kan ko wangan lo so blon bodomon okluno nyema jera me riena wa hota she glogba shiba do holo kede yena so hianzon devi she tombo na mere tinto acheglo we nyega nye so tindo àwọn vikpele to ogloche nye dohlan ode do yi eno yi bodo hlan awetodo wa eno wa bodo hlan deviche do wa ehe eno we wenwena Jesu se awuji eso dohlan yehe to hihodwe le domo nugbo we nye dohlan mi nye mamu yise nenko de to medeme to Israeli megba Jesu so do hlan me kan ego hwangan lodo yi ni we wa hlan we keledi de rie yise do ye so rien zon de vilo ton gbo to jrel neme wenwena Jesu bio okwe pita ton gbe emo onon asi etonton to ayimimo eto o va zonje edo alo eton ego o va so ju edo e so fon boto devizon wa hlen wenwena ezwejayi ye rensusu me redo legba le ton wa ede e so yi oho do nyan igbole jegbonu bo so ren azongbona azonto lepo na ekeye dogbon onu Isaiah yewe ganton me ni do di do ewo losu koze mando gan miton le bo so ren azon miton le a ou fie sa miton si gan sien somo shiba mi nwen do molo ma ou tindo hinkon ja wuton eyin do mi hwan ha mitone a shaiton to Jesu Christi me na ria wutu miton gbo na hinkon no we manvo lo he tumi dai wenda gbe Jesu Christi ton he luku kan ota ko ewe awe afo gbon ewe aton shigba edomo onu he yin giglo to gbeto de man glo jiwe ewe gba wenda gbe Jesu Christi ton he Matthieu kan ota gbon ewe awe afo ko ewe awe to Jesu so wa ede dohlan ye domo ashele po e ye ko johlan mi to lon podo to ayigbaji wenda gbe Jesu Christi ton he Matthieu kan o ta awo afowulopo o to de pepe kavi gbe ta de pepe me he minambio mi kanse eyi me he to eme leje fine we mini no kaka minando ton son fine wenda gbe Jesu Christi ton he Johanu kan o ta awulopo afokande Jesu dohlendo nyema ko dohlan we do eyi rie yise rie na mo gigo chiwe we ton wenda gbe Jesu Christi ton he Johanu kan ota wiene afowiawe nugbo we nyen dohlan mi me he yimi se azon he nyenwa we enawaga azon he soklo we he we enawa na nyeyi oto shede utu wenda gbe Jesu Christi ton he Matthieu kan ota awo afo chanwe loje chanton le mito yi minito yewe ho do domo ahodu olonton sekpo mi hian zongbona azontole mi no fon shiole do gbe mi so ren potono le zun wiwe mi nino nya aho village gbonu fonu we mi moyi fonu we mi nina omele wenda gbe Jesu Christi ton he Marku kan ota fotonu kunlopo afoko ewe aton loje ko ewe awe ohia ele we na so hodo mere yi sele to yin sheme we yena no nya ho village gbonu yena no yi ogbe yoyo le dodo ho
yenanze odan le do alome eyin ye sonu nwedu adi emana gble awuna ye yenanze alodo asontoji yenaso je gangan o wa lo apostoli le ton otaene afo awo ni yinyu ekran mi o mepo podo han o me Israeli ton le po do to yin Jesu Christi Nazareti ton me remi ule kwedo satingo bo chiwe we zetite son shiole me yedo to yin remewe dawe he shite to nukun mi ton me to fi to agbasa lilo me episteli Paulu ton han Philippine le otawe afochen ene utu chiwe we zedo jiaga bo sonna oyinde ewo ehu oyin le po owe wa lo apostoli ton otaton afo aweto loje awoto yeze dawe heku seson do ono eton metonde wa renonze egbeso wa do hongbo templi ton he ye yirodo dagbe nando no bionu to mehe to templi me biolesi mehe mi mo pita po Johanu po to nan bio templi me bio nando so mo ni nande yi wenwe na pita zinu kundo ego po Johanu po edo pomi eso bonu kundo ego eto otodo nando mo nde yi son yesi wenenu we pita do hlendo fataka po sika po nyematindo shigba onu he nko nyetindo we nyenanawe to yin Jesu Christi Nazareti tome fon bozizoni eso rien du silone bo fuen cité to tendo porome afo eton po afo kohu eton po lodo bo to lile e cité bo jeson lizi eso khodo ye bio tempili eto son lizi eto lilon bo soto chiwe ekpa beto le po mu eto son lizi bo so to chiwe ekpa ye so nwe do ewo we mehe no sian na do bio to hongbo dagbe templi tonji ye so yi vivo po awujiji po do ego ye do onuhe ye jro han ego wen dagbe Jesu Christi ton he luku kan otawo afoko eweropo do ayego nye na shemi na do tun afo odan po aklekle poji poro to hunhun kentoton le poji nde pepe mana gble awuna mi gba episteli titan Johanu ton rangbeto le po ota eni afo eni tiwe ewe de mi joson yopo emi mi ko gba won ye ton na klo huwe e wo ke tin to mi me hu e wo ke tin to ayi me episteli Paul ton clan Ephesin le otaton afoko bena e wo ke sogan basi susu hu ere mito bibio lekpo kavi hu ere mito lile kededi huhun reto azonwa to miuleme episteli Jacob ton hlan peto lekpo otaeni afo chanwe loje chanton ene utu milita miton yi hlan chiwe yewe mi dionu kun so legba ena so honson mi de mi sekpo jiwe yewe e wona so sekpo mi klo alo mi ton mi nyando no mi so klo aiha mi ton mi wa aiha we no le mi nugbo me ni mi sigan mo dagbe won jiwe yewe ton yi dogbon teni no hlen me gon Jesu Christi dali we no na mi dro podo aiha mi ton lekpo ena so dra mi pon na dro ton pipe we na do tun mi do tek patapata episteli atonto Johanu ton otatitan afwawi me wian nyen dro hunu popo do hieni ti to chijoho bo sonno gangan yedo dile aikatwe chijoho do samle otakanwe kwaton afo chanton lo je cheni dagbe no podo lebla no we okluno eno wule awu na do sadi dagbe wan eton soklo okluno yin yinyon hlan me popo lebranu bibo eton le sorti to azon eton le poji wen dagbe Jesu Christi ton ke Johanu kan otawo afo awo ajoto ma wa
adavodo enido finu bohu bo vasudo na nyewa na yenido tindo ogbe yedo na yenido tindo susu gege owalo apostoli le ton otawo afokande eweawe le jiwe ewe konki gbo wiwe pokunkun no do Jesu Nazareti tonji do mereto didan pe na do wadagbe gboro na do rianson gbo o mere yeto yasana son legba siwale na jiwe ewe ti gbepo episteli Jacob ton plan gbetole po o tatitan afofoton kunwe nunina dagbe po nunina resogbele po aga we eson boso jete son oto rihon le tonde merede didiode mante kavi oyeli peton episteli Paul apostoli tohan ebule otawiaton afochanton Jesu Christi do polo to so egbe mowe polo kakadoi doi wena gbe Jesu Christi ton he Johanu kan otaton afogbon nyema sogan wa onude pepe dede nugba le nyese we nyeto wedado todo wedida she na nyemanto odro she losu dingba adavo odro mere domi hlanton wena gbe Jesu Christi ton he Matthew kan otachanton afoawi loji aton doa yego potono de wa ede bolita ini bodomo okruno eri edro hiya sogan hemi sunwiwe eso dren alo eton bo doego bodomo nyenjro hiya ni sunwiwe afodo poneji opo eton sowe hallelujah when that be Jesu Christi ton he Matthew kan otatropo afo cheni loje awoto ene utu lewe mini no hodedo oto mi ton reti to lome hihiowe oyitowe aholdutoe niwa odrotoe ni wiwa to aigbaji lile ete to lonleme nadogbon olon dali ye kangon owe osoria Johanu ton otakonu kwene afo ene todo jiwi ewe na so susun da sinle po son nukun yetome oku mana so timba kavi awubla kavi avi mon awu fiesa mana timba na onu titan le kojuwai owe yewe gan Isaiah ton otagban ton afo ene todo je tropo mi doklan yehe aihae ton gona obuledo mi wule kli domo mi dibublo pon jiwe ewe mi ton na wa po ahosu po ewo na wa bo na so hunlemi onue poninu we nukun ton no leton na hun ototo kun no leton na so hun wenenu we poteno lanlon di agbanlin ode mbopin ton na so jihan na osin na vi son zumbome jegbonu po asisa po tozume owe yewe gan Isaiah ton otakande foton kweni afotiton da yego alo okuno ton ma hwete bo emando sogan huleme mon oto eton ma pin bo ema nando sogan si avigbe jelemi aton otaton afokonu kwanwe loje konu kwanton loje gban ewe ene avigbe jelemi aton otaton afokonu kwanwe loje gban ewe ene leblanu okuno ton leme eson boyema do vamisudo na akondo no nueton manu gbovo utu yoyo we ye to afonu da howe nugbo wa eton owe yewe gan Isaiah ton otakande nukun lopo afoawo adibublo nyenti ipo hipo adoma ya nueblo na nyewe jiwe yewe toe nyena na hunkunwe nyena go alo na we nugbo nyena yadu silo she dodo ton doze daga epistel Paul ton clan ebule otawo afo kwa tonto migbo mini ren ogbe yi se mi tonton go gligli
to mando ayawe me na nugbono we ewohe to pagbe lo. Exodus 6 we otacheni afo fotonukun lopo shigba to zizan lome na ehe ton utu we nyehen we nando shite na do hihon shehiawe bodo na oyin se nido yin lila ledo agbegbe lepoji samle otagban afotitan loje aweto yena jira ina we okruno e na riewe domi daga bomandike kento shele komi okruno jiwe ewe she yena dakwa yirowe rie na so rien son bonami samle ota fotonukun lopo afocheni na ene wutuwe home she hun bogbigbo she soto ayaje agbasalan she ga na so gboje to godenume samle ota fotonukun lopo afowuropo riena yi aliho ogbeton riami tonukun to emewe kigo ayaje tonte to adusilo to emewe home vivi tinte kakado idoi Ezra si onwe ota chanton afokonukun we na ye ren wiyan hu mi na do bio ogbe àwọn vive leton depo osono lepo son aholu lo si na do gwa lona mi to kentoji to aliho na mi ko doho hlan aholu lo utu domo alojiwe we mi tonton tin to yehe to dindin lepoji na dagbe shigba hunhun eton po homegble eton po tin to yehe gbeda ilepoji owe yewe gan Isaiah ton otawiawe afuawe doa yego jiwe yewe we kunle gan she nyena dotu nye manto obunandi na okluno jiwe yewe we hunhun she po ohan she po ewo so lezu lengan she ga owe yewe gan Isaiah ton ota kande ewe awe afo fotonukun lopo okluno e bon onuhele daliwe gbeto no tinte to nuhele po me we ogbe gbigbo sheton tinte mon rie na so rien son bonami bo so hemino ogbe samle si onwe ota kande kwaton afuaton to na no e mehe hiede he rie sepo dewe na eni dono no akama to eleme dagbe oho to eton na pe kona mi yedo tempeli wiwe to eton wewe de kunu na mi do mi sepo jiwe yewe mo ewolo suna so sepo mi mi kana sepo e mi sepo kwa iha mi ton le popo mo mi na mo kun dagbe eton yi episteli Jacob ton hlan peto le po ota ton afowiyene loje foton me de pepe eji azon to mi gbo ni yiro me kwa kunton le na yeni hode do eji bo kwa mi sisa do otane to yin okluno ton me podo ode yi seton na hunle asonto gan okluno no so ze tite eye ko so wa yinande yina jone episteli Jacob ton hwan gbeto le po otatitan afotro podo je chanwe shigba ni bioto yi seme to mantin aihawe na ewo hedo ayawe eta edi agbo ohuton hegbon alo che honton me to bibli hlan nukon bibli hlan kodo na omelo le do enamu ndeyi to okluno deblo na do gbon tempo non le ton dali to wen dagbe Jesu Kristi ton heluku kan ota foton kwanwe afoyeni edodo ledo wenwena emoye edo hlan ye domo mi odomide hia yewenole eso wajo le yeto yewe owe Paul ton titan na Timothy otatropo afoyawe no kwa avundagbe yi seton yi alodo ogbemado podoji ehe kon ye yirowedo ga bo ye ko so yigbe dagbe to kunde tosusu nukon
Wendagbe Jésus Christi ton reluku kan otacheni afokande awo. Shigba wenwena Jésus se egblando hlendo adibublo sako ishe kede nyena so je gangan jobu otaton afokonu kwantonto na ye onu nyento hihona lewa ojie podo enehe nyeyi avosato na wa jebe Wendagbe Jésus Christi ton he malku kan otawuropo afokonu kwanwe loje konu kweni Jésus so gbon bodo hlan yedo mi do yi se to chiwe ewe nugbo eyin do hlan mi mede pepe he na do hlan oso he do hieni yin zize daga bo dlendo hume bo ma hanu to ai haitome shigba bo na yi se do onu he do na yimo ena tindo onu de pepe he do ene utu yin do hlan mi nu de pepe he mi bio wenwena mi khode mi yise do mi moye yi mi nanso tindo ye episteli Paul apostoli tohan eblu tawulo po afotitan tivie yisewe tondonu oye to todo ton okunu onuhe mina monton episteli Paul apostoli tohan eblu le otawulo po afochulo po shigba ma chi yise eglo nando home etonhu na ewo hejajiwe ewede masogan no ma yise ro etin podo ewo we ahosuto yehe kweso do din leton Wendagbe Jésus Christi ton he Matthieu kan ota chanton afo gban ewe aton loje gbanto tawe nu kun tono awe to hihodo Jésus wenwena eton son fini boto akwado domo hiya ovisun David ton walebla nami wenwena ebio ohwe egbe nukuntono lo waide Jésus so do hlan ye domo be mi wule yise do yin so gan waihe ye so do hlan do mo we okluno asogan basi wenwena ye doalo nukun ye tongo odom ni wiwa lan mi kededi yise mi ton nukun ye ton so hu Jésus so kona ye tlala domo twa yego podo medeni ma seblo episteli Paul ton plan efisun le otachuro po afo awo doje wi aton to plek po me mi hon no to klu no me podo to hihon eton ton me mi ze gbaja chiwe ewe ton le po bla dogo na mi no note pe blublu le gbaton na emayin agbasalan po ohu po e mi ule to ahi di hagba shigba oganle hunklonle nu konto zinvlu ayi honton nu tegbe gbigbono le ton reti to olonle me ene utu mize gbaja jiwe ewe ton le po bladogo na minido no afunte to azanyan kangbe wenwena mi koso basi popovo nando note episteli Paul ton hlan Philippine le otaene afochuro podo je chanwe mi je tout kla nu de pepe tomblo shigba to deme to veme po pedido pome mino yi kambio mi ton ria jiwewe to onu popome chijoho jiwewe ton hehu nunwe le po na hula aiha mi ton po lini mi ton le po to Christi Jésus me Nehemia ota chanton afo awo wenenue edo hlen ye domo mi yidu ojolo bo so nu vivi lo bo so do mima le hlan ewo he yema wele awunu de tonna na azan wiwe we hlan okluno miton mi so yin adinomblo na ayaje okluno ton we hunhun miton episteli titan Johan ton ota aton afoeni na mede pepe he ye de ton son jiwe ewe de egba hwan yi honton he sowe ahwangba he
gbarwan yi honton yedo yi se miton epistle Paul apostoliton han lo mle o ta chanton afowulopo shigba eyin gbigbo o mereze Jesu tite ton son shioleme to mime ewo o mereze Kristi tite son shioleme nan bon gbigbo eton lo dali nando zemi tite bona sohen agbasa kuku miton do gbe episteli titan Paul apostoliton han kolitinle otaton afofoton nukun lopo be mi manyu do temple jiwe weton we mi podo gbigbo jiwe weton no mime samle otagban eweropo afocheni ogbe okluno ton hen agbanli asijivi bo sode sunkan do ome podo to templi etome onu popo we to dido kigo Ovek podo ogbedide lokpodie do hlan me retinto awuku zome nkonko. Oto mavo uvewe do otaye me kopakata ton ye heto nukundo we na azongo chiwe ewe nto ndo dowe na awusohia to eto agbasalan le kpome yigigo toe nto lido amisisa toe ueto gedele enwe tinvi eto Jesu Kristi si nkome do gbon awu fiesa Kristi Jesu ton dali dekpo nole awutu nole mi ya zon hengbo mi ton patapata otawe mi ule yin mi masonyi osi gbagba mon kento mi ton le tinto afo mi ton gloto Jesu si nkome fligo uwe yin mi ule ton to Jesu Kristi si nkome nu dode pepe maso tinto mi de gbigbo mawele ndegbe to Jesu si nkome mi bio bibla mi bo so jegbe nu to Jesu si nkome npache na we je ale gbigbo to Jesu si nkome acheto enwe to gbetoleji yelen ponsi gbigbo ndo acheto egble to gbetoleji mi wedu arokuzon otazon hudu zon alozon afozon mi me popata mi ijijo o Kristo de pepe de awu fiesa mi ton sienso ndegbe to Jesu si nkome agbasalan mi ton ni ifojrado jijo o Kristo egomi fla agbasagonu mi ton le ti to jijo mando gan mi ton le po jegbonu to Jesu Kristi si nkome ohu po sinpo ati agbasagonu le popata he hula to home ndegbe yeme po yogbe okluno ton azon e hula do agbasagonu mi ton le me to Jesu si nkome ye jegbonu agbasagonu mi ton le popata yiri hon gban le jawo na oho okluno ton maton ma wazon ezon ene wutu ye awutu he yodo hudu ado vivi kanse ntite awa kwa foku tozon nukunzon borli he otadu agbasa humion hunkudio hunzon opinwe alinpon awutu heti to vikpo gole npache na mi to Jesu si nkome mi kudran ogbe Kristi ton wen yiro ni hodo agbasalan hele so ito Jesu si nkome dide na okluno ko degbe ton do mede pepe ye mi se na mo kunle gan mi wo to awutu jele bo to gbeche se to jere mi yi ason ngbo mi ton mi yi jijo mi ton mi yi jijo so azon konkole si azon he mandi azon he yin sentin ya he yin ho maison ya he yin aduzon ya he yin do de pepe he ye do klan mi gwan ali de pepe ji a check ple ko ton gble to Jesu Kristi Nazareth ton si nkome nro kan jo hun Jesu ton do eni gba chon agbasalan mi ton patapata na wende mi to oholo se to lilo oholo wen yo gbe lo ogbe okun ton lo ni chakpodo alindon mi ton po
nous écoutons à l'indo mi ton leme do bon le pon dali do bon ogbesin kule kon le dali do bon to kla yi won le ton dali yeni si ogbo kuno ton divie bo yi ogbe bo yi jijo o son Christi Jesu mewa nous e kozun chi ole mi si ogbe oklu no ton mi bo so yi ogbe divie to Jesu Christi Nazareth ton sin come dire ko won do agbasalan be toton en templi oklu no ton ndo agbasalan mi ton elezun templi wiwe heme Christi tinte heme gigbo ton tinte bo mi tinto jijo bo fide pepe de mi jijo lo na no kodo mi jijo lo na yi me he yi mi ton le ogbe Christi ton ni chakodo mi ko kakado ido endo e wajo bo mi to ho elese bo mo ason bo mo tundote mi nwedo nu de hu gan so he gbo bo mi do na tindo ye yirodo gbe manfo ye moyi dogbon azon okuzon ati fonson ku si anzon si rikon he tonson e rin Jesu Christi me wenwe ezison ligwa igbaji file mokele e ma basina Israeli vile wecho basina agbasalan wewele betole po patapata ton shigba midona yigbena doni mi ma yigbena e ma sigan biomi mi nwendo azongbo etina drede to ayigbaji fi shigba hunle gan alindo mi ton kakado ido iwe do wenwe na mi ku bigbo fonson ku Christi ton lo we na fon mi son ku bio gigo oklu no ton me ene utu ye memo ko yi Christi bo tinto gbeche se divie bo aikatwe e hundai na do yi Christi bo hode he hamido ledo mawe nse yirotwe na hunle ganchi ngi se do Jesu Christi me hunle ganton lo ewa bo kudo tache mi bo so fun to asan ton gbe nyi se do de hodo chele podo onyan chele po e bekple po papata so yi nyi se do wenwe naku igbo fun so ko ton lo e na fun yin lo susun okuga ene utu njwa ihache na we Kristi ene utu nzede na we Kristi ene utu yo gbeche do wa nu he ajo ene utu dike mereyin nonzo chele yeni mo kigo to gbezan chemi eyin no mi hun ai ha mi to mo hode he lo do mo nyina do po mi poro niche to Jesus sin come amen.